praratu sapunika. Melaksana jelas kadi mangken kayun belina ngangkebang. Saputang manatan wenten panyabelina uning. Benyang panyabelina melaksana cora sapunapi. Pacang diglas diwakin dana. Pademang sapunika biagung. Yanipun pengabeh wantah patut dipun matur. Sapunapi antuk matur dados. Pawa siki wenten pengabeh matur sampun biagung rengo. Nek mangken dasar wenten pengabeh matur sapunapi yang beli. Pemakas beli wasa-wasi agak dapurane. Yan adi minum. Beli atur nih Yanom. Yan badi orang play jeung play Yanom. Jalan melangah. Ne play bakat gugu. Nih Agung nih bener-bener bakat orang play. Inggih. Cokoridewo mekarso manah di tiang pinako daging ngatur pamungu di tiang sampun matur. Arso ngelingin atur di tiang ledang. Tanarso daler Cokoridewo nuwenang wiwenangnya di tiang napi daris. Boyo sampun genah di tiang memarakan daging di tiang baksin. Siap. Inggih. Janganane ngatur pamane mare makajang sing kanggo jeung play. Inggih iwang tuh. Nah kenang. Napi male manahin di tiang. Di Subane Ratnasari jangkep kamu kekoripan. Inggih. Sing sukle, sing suci bakat anggot kini panyilaras. Dong di kuda lak-lak. Inggih. Tanpino kadi mepaice ledah kamu kekoripan. Patut kadi wacanan Cokoridewo. Yan perade sampun kambil ide yana. Antuk ide dua gong putra pacang mantun Cokoridewo saking puri kauripan. Nenten raris ide yana suklo kaon pisan Ratu Dua Gong. Ring ide nake lingsir. Lugro pacang warang Cokoridewo kaon. Ring yana mantu duene mepice barang. Nenten suklo dalar kaon. Nah makin netuna sang titiang. Ide yana Dua Gong istri putran Cokoridewo. Nak jantan suglo, napi jantan tan suglo. Nak sampun jantan tan suglo niki bawasan Kordewo. Mangkin Dua Gong. Ya namun iko minakadi canggih. Popate duwene yano. Mangkin si tiang aturan jangan menunggu dan Cokoridewo. Man. Kadi mangkin Dua Gong. Pada uning, pada bisa. Sangi tukang layah. Nak umanti tenering ala sekuanten genah corake pacang mengkap Dua Gong. Sane pinih singit wantah reng bongko layake. Yang dua ipun ngitak tukang layah. Lasio ipun reng sekandaning wicara sane patut nenaning sikianipun niko Cokoridewo patut pikayun. Sudat kene. Semalih Ratu Dua Gong. Yang sapuniki ineke jejago sampun wenten. Dan wenten presiden jejago dua muktiang sapo siro sane mereka ke gedong pingitan mewastu rakyat wenten bukti napi Cokoridewo pacang nepasin sedaging ning wicara manut dening bukti napi manut dening atur-atur jatmone sane sapu napi minakadi pacang ketujuanipun titiang punika aturuning titiang Cokoridewo Yen subuh karseng medasar atur parakan ido mutusang wicara awake ngudiang ngetemel matur. Kengken. Ya paling kanggo do ngitung ngatur ya matur pang sing rumuang ide atur beli. Beli sing nawang nom. Mun sing nawang ndak pang ibo men wak lengah ngudiang memunyi. Aine Haji. Kengke. Yen diamunika atur pengabeh Haji ipun yano. Talar Haji nenten ngegung. Aine. Mangnen nenten wit sangkanen titiang wenten biota iri-iring. Riantukan Haji sane ngerupaken titiang. Sane mangken sanang becik Haji mancen urip. Liunang satunya. Sangkanen titiang wenten biota iri-iring. Sayang liung ngedal ya matanya ini sayang sakit wadah nang gedong. Lurusang sampun pada mang titiang. Agung. Iya. Sudat gelah murdaning jagat ini di dapur. Patut Dua Gong. Ya dia sun ada liung matur kene matur sudat pamutus kebelah sing adelen. Yang dia muni berak dikasih Ratnasari sing pantas mentik dinatah puri dapurane. Patut kediwakin danda. Sing adelen danda pati sanang tibakin. Agung pengabeh utama patut majalan ngamati yang Ratnasari. Ya. Dua Gong. Kengke.
Yan sapunika titah cukur dewa ring titiang. Raso-raso tan sido antuk titiang Agung. Riantuk rumasa titiang dadot saking alek pan titiang empu itu yana Agung. Nak munyi ngeleng tau. Bisa barong ngeleng masih ya. Kalau itu dane sing ada ngugu barong ngeleng, tabone ngeleng. Matane ken jetukan ken penyanyane mendadak. Nyen kedengin sebang ketau. Paling membekal pipis ya. Di kengkene bangong ide sing dugo bana. Nyen kadepen dayone matah-matah kene. Jagara sirengang mani mule uli ala sesur nyedang itu. Ben bine 15 bisa man bukti ya. Mereka yang panai salodo geden pasang kita mau namun sok Kemudian paman sangat orang diri non. Pamakas gelah. Paman dari pengage. Patut nyalanang sanan cita gelah. Oh, nyau kanti bahas itu dua gong. Pendukan itu sangat. Nang siap. Weh, Agung. Majalan matiang yuk. Kewalo pangide gelah apa sih sangat dolen. De dinata puri de purane ya matiang. Kalah siapa? Bang de ngetel gede jalan maragat. Aku de ngonyang pipis. Lakar rupa kada puri. Resep nawang kalah sih. Santen ini mendadak atau medan kalah sih. Weh, Angil dong. Majalan. Jak ngecicak cai caru balian konteng. Datu-datu petang cai. Nah beli caro tapakan dampingin pasapan masih patuk. Majalan. Liunang munyangon kena ngubur apa kali. Inge Cak matiang. Cak matiang ya. Ratu dua gong istri. Rasa yen namunika pemutus. Wacana nanaki lingsir dan sido malih antuk ditiang gatang atur. Napi nyen malih ditiang parakan waluyo tanah. Pacang aksen ido dewek ditiang pirengang ido ring nak lingsir atur pemungun ditiang. Rasa cokori dewa putra antuk ido mekardi sampun enten rengan ido. Nah mangkin sapunika je putus. Bebaos ide naki lingsir penelas mangkin ditiang pule galah matur uyakin yakti cukuri dewo kadi dedale kan baos nak lingsir wenten ngengkebang nak lanang ring gedong. Pamanano. Yen diamonton nama kelon pamanona sumsuran di purin kebang. Tepangkan subali. Tain mirip kelam melaksana buku kendo paman. Sang sekarang paman minum-minum. Inge jan sampun yukti kadi baos cukuri dewa kuantan penglungsur ditiang. Dinihin pisan kawiyaktian. Tiling pikayun duwe uyakti tan mekardi ne kaon ya diastun sedo nak wenten widi sane patut pacang arsa ngaksi pemargan cukuri dewa memarga becik-becik nyenang nyen pegat batin ditiang ring cukuri dewa sesampun layon pacang wawanin kawitin ditiang memarga becik-becik ledang ditiang mepamit Lautang subuh paman. Agung. Rasutan sanang panjang titiang malih matur. Riantuk pemangku duwe yanun sampun akeh aturipun. Maka Agung. Paman Agung. Tiang. Nedong saja paman lakar ngirengang bawa sajen gelah. Nyedang idomo Agung. Rikapan titiang tan ngiringang Agung. cukuri dewa ngudiang bulak balik besampun nak lingsir ngenika Paman Anom. inge Paman Agung sing gelah rasa kangen dengan mo gelah. dados kendan Kemudian nyedang. Kemudian ipun iwangang ipun nak prabot nak lingsir pemekas tapi malah ipun mekengken kan rakan ko dewo iaji ning rupa ko tenangan nikahin nak sios nyedaya ngokane kemudian ipun ketepuen ko dewo nyandang ipun tengelah mana pariangan ipun ten mekengken yen ten ipun memarkan ipun dados napi riki kemudian nak len ikan ko dewo angen Oh, para kan sayang sebenarnya sing kangen kan mo gelah namanya mo yo. Gelah rasa kangen. inge yen ko dewo mesemeton matur nak ring rakan ko dewo kemudian ne sios-sios iwangang nak ipun prabot Dong ya tadi pan pangide gelah sing pangdam Agung sedang. bos nak lingsir ngenikain yen ten ipun ngiring mula ipun mekendo benjang ipun ngkas malih sibak bodak ipun Wih. Akeh mocar. Ko Agung. Asapun
punika runta bahas Ida Yaji. Sampun pengkuda-kuda pamanana matur. Rengangan Ida Yaji dados ten pinggir aturipun. Titiang tan dalar ning matur yang anu agung. Sane mangkin becik-becik magung memarga. Yen yukti ke magung ten wenten melaksana tan raha pikiring kuwi. Riwokasan becik pacang panggih magung. Tengudar kene lari lacar mak manemaku. Kene subah wet sangkanan Yaji. Mak bakal nasi. Kewala melang-melang hati ngiring Yaji dipulih. Dumadak yen mak nemu swarga loke hati. Lautang subah kalahin. Inggih, titiang mau pamit riyen. Magung becik-becik memarga. Titiang lunas sisa magung manggih. Becik pemargaan magung. Inggih durus memaji. Titiang pamit riyen. Sapunapi. Paman, Yang yen diamon dudukan Ida Yaji. Pangsing mekelo gelas lapat-lapat ini dipulih. Lautang suku paman, tukang pangubakun paman. inggih Bagong, yang sampun sapunika rarisang Joko Dewa memarga. Ya, dados Joko Dewa malih mejangelan. Dadi marah gelah inget pengen pedewekan gitu. Dadi kene lajur gelah anu mati paman. Yen diamontone atur gelah kapening Yaji. Dadi aji gelah sing ngego. Lautang suku paman mati yang gelah. Bagong, mangkin ngwawanin titiang mau paunguring Joko Dewa. Mawet bakti ke puniki manah titiang. Inggih. Sujatine mangkin titiang nunasang Bagong. Sapa sira gumanti sane makdo pengange lanange punika mawinan wenten ring gedhong pingitan. Yatra ke puniki tetagon Joko Dewa. Napi ke Ido Iraka. Napi ke sepinaning panjang. Sakwanten Joko Dewa. Ketel wacana ring titiang maka cihna Joko Dewa jujur ring kayun wangne titiang ngedayang Joko Dewa. Paman aku. Yen diamontone mekelan paman lunas lungsuran di sing mirip paman subet sanes nawang. Ken mirip pemargen gelah. Tepang teh ada super lila paman. Tahan mirip gelah melaksana buku gitu. Yen diamontone atur gelah kapening Yaji. Tenggude paman dadi mebaling kuri metakon kapening gelah. Yen sing pelih ben gelah mikayu. Paman menunjukkan pesan kayun gelah ke paman. Engken nyujokin. Ratno Sari Nyai. Mirip janis wong Subodini dialase. Sing antos buen jani Agung. Lakar metu Agung tekining Nyai. Apa ke krana kitu? Benog wake nyerita tekin Nyai. Nanging tan sida ban Nyai masaut ane madan rahayu. Kene nah. Mula jati-jati ngidem matanya ini Ratno Sari. Mawanan tuh Nyai. Pas ngoplesan mepedo di Paseban. Nih mula tua patut dane alape Nyai. Tekol buang wakini di Paseban. Ulian Nyai.
Acepuk Nyai matur ngeraosan sing lakar ngiringan kalap dabi ke kau depan. Malah jawake nanyang Gusten wake. Perjani Nyai ngesehin semua. Nyak lantas Nyai ngeraosan lakar kejuang panji laras. Hei, mumpung subuh kekini, Bang tatas Nyai nama. Ingat tangibannya ini. Jani mula wakil lakar. Mayang-mayang ukudangnya ini di tengah ngalas. Wakil yang sang merasa mat. Lakarnya keten abang madan patok. Pewalas buden wakilnya kesakit yang mulia Nyai. Saksandu. Ini penyeruan nih Teguh Widori sing kang nyemak bangkian tur nuludah. Tan pangen Gusti. Punapi kanton Gusti jak bongkar. Nyekoken bae dari dua Gusti. Penyeruan. Tan do. Cijen. Sina kan ikan cicing, Titiang. Amun niki kedane cicing Gusti ya. Kak cuman kak Nyai. Jadi apa nih? Titiang dados penyeruan. Tadi penyeruan. Eh? Yen apa buen Nyai lo. Nu mirip Nyai kuang ngawah. Nang ale. Yen apa Nyai toto yanom. Pangyosan teko jani mai kalase mumpung suong. Pangtaen mepanduk lawan macan gading tosing pejarakane ane memate akong dini tidak. Mangke duwun nggih Gusti. Gusti mau niki Titiang ngarah. Gusti anom. Wan, Punapi? mulai. Senyak yang mulai. Mangke duwun. Kemudian Titiang mentannya mulai saken riki. Hei, Mau na boleh kan Titiang matur ning dina Gusti Ratnasari. Titiang jage pamit. Mau ngeton yang sampeyan Titiang ngalangan pemargin Gustine. cepat pemenangkan Nyai Liros. Yang mulai Nyai. Dia tidak banyak pemenangkan. Siap. Agung. Tadi malah kekayon Pangelang. Dong cai ngelah rerincikan buku kini. Nah, yening suba wet sangkanen cai ngai jele di mercepada. Dumadak apang jele masih temuan cai bekas. Kengken kena cai ini lautang. Sayan, dumilah kalian pate. Lautang Iya. Nanti sari. Ini jani apa nih madan boleh kang matanya ini. Apa? Kenapa Nyai ngadane? Nih, subuh dan ilakan nunung pati urip Nyai Lautang. ini. Edeng aku bakal bisa. Sakadu. Nenen, apan sing ngenah selem batun madan mleh. Putih negen meledru mata lebihan ken sampi punya. Sangkal sing sido pon menotan nyamuk. Teko sing kena ban oh yanom teko beli kengken. Be mengong cara macan galak. No? Apa tidak cimai? Beli metakon apa wanan yo yanomai. Nen sekonden tiang nyautin petakon beli membalik beli kertakonin. Men beli apa kesok awanan mai ke tengah alas sejoh-joh bumi ya. Mau balik kuri cai. Cara orang no nyeder di kayu anu di gedang renteng gregeh ana tutogang. Nom, Oh, mirip 4 kopeng cai ini tugas di pasir. yen 4 mesing kena bernyautin munyin beli ngudiang 4 ban apa sing dingah. Karena wakil ada jani di tengah ngaras. Man, Sing jadelian
Wit tinutus dening Ida Narapati. Dinutus dening Ida Narapati awanan awake mai. Lakar ngedang cicing ini dia Ratnosari. Nang ada yang malu. Beli nemitis kekardinin oleh Ida Sangyang Sangkan Paraning Dumadi kaden kicen kena. Yen Yanom len tekan yo mai ado ya masih ngutus. Nyen cai ngoren tego mai. Kena yo Yanom nunden ibane mai. Sing dia kena pisaga salo ke kenawanan keto. Subuh kicen kena nemitis ken widing udiang ben mondong kena anak. Ni lobol tas kena he makito matenas ben subuh ngelah tenas barong ben kat salo tas tu awanan sing nyah titah len-lenan. Cecumpun kena ya mai yen beli marong orang keutus mai nyedang itu Yanom utus ken ibahne Karmela nen dua gong istri keto perbuatan ya awanan main lokin beli. Oh ne cai tego mai sangkan tinutus dening kenop cai ne peditia. Benar Widak tu pertiak sing budi cai ma betul. Boleh kena na. Cenat cai lakar wirang tekini Ratnosari apot waro. Ye, mare tuturang beli keutus nyedang ido Yanom utus ken kena Karmela nen ido. Sing resep benci mepapas tungkas pejalan mina kadi kena yagong kelawan Yanom. Yen nu ado Yanom gang apin keberak. Karadeng-adengin ngarepin singo gemrong mirip sing bedah penenen dadan do dua gong istri sekonden mati Yanom bangkene langkain cai. Cenat cai mau perang di jadi itu. Benar. Nah, yang coba keco antos nano. Bangkawang cai apa mirip dalam. Ratu dua gong istri. Sampun nang Cukuri Dewa Sumeneo mangkin penelas baktin titiang. Yang ngeraina titiang nyihnayang bakti menawi sekar kuange nanggen titiang. Nyaku pengbuntut titiang pacang naur sembah daging baktin titiang memarakan. Mangkin penelas urip titiang pina ke kuangen katur ringangkan Cukuri Dewa. Ipun metangguh megebras makaon di Paman Agung. Hasil editing Dewa nenten eling. Channel. Awanan mantuk raja dua ide nak lincir biang Cukuri Dewa. Menyani dene biang walon Cukuri Dewa mangkin mulo sane ngartinin. Channel sanes yosan pasti Menyani de mulo ngeracun ida nak lincir. Klana channel. Sira kayu nang Dewa biang walon Dewa mangkin. Dike sampuninan leak pejarakane rauh merabi anggen Dewa biang. Sira kepacang tandruh ring pemargenipun di Paman Agung. Jantanipun kicien nunas pengeleakan ring Gusti nipune. Awanan kadi sesengak ide nak lingsir biang kualon Dewa. Yen tempat rasa sesabukan ange-angean idone. Kadi sesengak kemudian purun ngenon saking jagat pejarakan meriki numpangin perahu ne sampun syarat. Iri ke kanton kasor raja dua tibiang Cukuri Dewa. Awanan ide mangkin ngewengku rauh nak lingsir rajin Dewa teneling ring anggo. Agung engal-engal jemak pengeliakan cie. Donyen teka dini ci meseh pang do sepanan. Ne paling ditanggu jak dadi bade de tuna ken pesasur tumpang cie. Berak mirip ngangsur gesah Yanom karmongkod tumpang cie. Karadeng-adengin yen sing mabut kayang kekider ci ban bener. Sing den suko ya Yanom engal-engal tekang iban cie. Ratu dua gong istri nang becek kang ngaksi napi ni kerau saking kau yen aturang titiang bade ngudiang bongkok kadi bodak memargi yen aturang titiang dengan ya dengan pinenentan kadi wit kelapo tegoh ne jako pungul taler nentan na agang kadi wasani pun na ngeleak dados jako pungul jako ton medon nene sapune kau. Dong niki dados bongko angka bangkap. Nang makin dumon kal jantan nang ditiang ngetonin. Ye. Ne beli kal tilah nu kene apa kejemak mule. Gagaman nu besek kada nang 15 apa sel ngabo prabot tekau.
nangudiang tunian ngangsel laeng keden soh nage antiang. No, Kengken. yanina kang wake cara mentas. Cai mentas ngangina. Jak dangin matan caine. Yen alih antasne. Tole kang ibune ke samping kapa-kapa. Kadung ke kori nak patut caingan metulika. Apa ke krano ketu. Nyen mirip ada duren caine. Kekenah mirip bancai. Agong sigug cine petempilang ciken pisago. Nang ide dane panjak ke agot dini dia lah sesuong yang di desa beli ngeraos ketau. Siu nak kita konen maka duang tali nak ke mesaut sing matutang pengelokikan pemina beli. Adoye nak untuk timpal tundian mentas nganginang matan yo pang nulih kau kok. Nulih ke samping tu nak ledak nak bajang loh bin mentas kita makajang orang sing luong. Kadang jelek lihat ledak. Ingat sing mabakal nang ketip apa ya karulong toleh kuri jajah sing ketanyong bate sewa mentas ngangin nang matau bedau. Siap. Aja atimpal ngorto bos sauten tulen mendap lagong. Uli kene benci mang sipto. Jenang sisian cine urukang cing leak maras maro bisa nyilapen simo. Nyilapen tain belek tain siap. Neketo aja cinang sepo satu saban ci mai tunden cininde kini ban cie. Bener merasa bestegah keayengan cie. Kewisayan ci sing antas rasa arep pangken yo yanom. Nah, apen yen pekenyor-nyor pun margo kendian leak-leak urukan cie. Kar kegisi kulit mata beten di dhuwur pangsido ngenotin keayengan keagungan beli dadi gurun leak ngelah sisio liu. Turu agung itu nak lincir raum. Ya. Ne maro cai mecepol. Kengken mirip tu. Sangkan besar untuk cai ne apa sangkan tujuh. Agung, nena adeng ci mesosua. Lagu te nyongkok pepadu musuh kaden ci perot bates desing. Mula ngale selah kar mejujuk kal metarung mekebar tegah. Bener awanan nyongkok nawang sor singe nawang nisto madia utama bas tapal rangdo ne di dalam ne mulana sungsung sai do jemak ciaban ci pesu teken ne melinge teken ne nyusup di dewek tapelen ne megobo kayu mulo yo yanom bakti. Kaden ci beneneng klok pengenot aeng goban ci metapal. Ne kekangen yang dikenah. Ngenem bulan bilang tumpak wayang aturin pengodal. Ngebulan ngerainin dinuju tumpake. Purnama tilam kajang kliwon sing set ben katuran lelaban. Barong tak daleme net kako dadi tumben jani. Kayon tedon ke ala serang done tenget. Salu ko tekening pisago. Saking sing mula senang tengetang jenenge rangdo mai kayon kebat-bat. Ya Agung. Loh aku. Mangkin Cokor Dewo sampun pawika. Cokor Dewo nyekalo iring titiang sampunipun purun. Suba kepikayon mengelah. Kewala nak mula tapal melakar ban kayu mula sing bisa mepinah, sing bisa memunyi. Debas liwat memunyi nak. Kadanya ni. Ni Agung dah tekamai. Kewala penakane mai sing ada len. Gumanti akan mertiakse. Ningken madan banah, ningken madan pelih. Kepikayon mengelah Agung. Tan penah cara ngabah punyan kayu cenik. Macarang duang kate madona bidang sing para sida banagong lakar ngebah lakar mungkat kayu cenik nang tole amone geden bongkol amone geden akah kayu cenik bah bas memunyi Wantah duagung boyo je titiang mewah pacang mungkat tengi kayu sake wantan riantuk banget kepikukuhin antuk bungkili menjerebet
luwer kadi bungkil leci Duagung. Ratu Duagung, menawi dua santi tiang duk ngawet tangkil ngat pada pacang ayah memarakan ring angkan kuli dewa punika becik. Cenawanang sapunika. Saking titiang wau cekol rauh tangkil memarakan rauh mangkin. Wikan wiyakti cukuri dewa ngenahang dewek titiang dados parakan. Ring beten ring suor genah titiang. Iya nanganeng wet taru kadilinge cukuri dewa. Titiang pina ke bongkol, pina ke bungkil, pina ke akah wet tarune. Nak mula bongkol bungkil mina kadi akah ne patut mikukuken mangden jegjak rajak wet tarune wentena kadilinge cukuri dewa. Ring soran lingih akede itu ya